Tantire training yo kweterekanisa championship ya Kivoka Open Basketball Tournament kandi imbera n'inunjo mu campaign turiyo tweterekanisa munonga kugira ngo ekikopo cy'umwaka gusinge bukotera kusinga 2013 Kivoka Open kandi abana bona binamushinya kandi bariyo nubena ngo bazane basinge mpakeza uko tuzana ukose buri mwaka nubizana challenge zago buri mwaka nubizana na nebinde bikusiye kwiza bisya mena tubagetingire miliyoni esar hansi 10 kandi ze sente za kutuyamba kukorebeka mu twatereza umwanya ubu cyo kubanza cyabyona ntuba twine home rwa camp ningashi abashaka bo kwija kureba mu barebera abaratunge ubundi uburemezi umizano yabo nahabwe cyo ntushaba companies z'uruhoze muri imbara ziriyo mu yange ryona weno kuba nakuntu umugomzano ogu ntumweta buzuma ngo abase kutwera abase kusponsoringa